Ćao svima, evo nas u još jednom klipu. Danas opet nov faucet, ali ne bilo koji faucet, znači to je ADBC Top. A ko je pratio moj kanal prošli put zna da sam ja lepo zaradio na ovom sajtu i da ovdje itekako može da se zaradi. A jedan od pokazatelja je, evo mislim nisam ovo zaradio sad, nije ovo bilo toliko brzo, ali evo 27. jula sam ja isplatio 50.000 satoshija, a onda posle 2. avgusta, znači pre nekih 10 dana, još 1385 satoshija. Vrlo bitno je što se tiče ovog sajta da je vrlo malo treba satoshija da biste mogli da povučete, čini mi se oko 500 satoshija, tako da samo 500 satoshija trebate da zaradite kako biste mogli da povučete to na vaš Faucet Pay account. Druga stvar, kada uđemo na Faucet Pay, Earn i Faucet List, pogledajte ko je na drugom mestu odmah ispod CoinPay U, mada to je danas, inače obično je ADBTC Top na vrhu. Ovo verovatno mi se refrešila stranica u međuvremenu, inače gleda se nedeljni nivo, CoinPay U ću također snimati, ali meni se ADBTC Top više sviđa. Naravno imat ćete link u opisu pa da vidimo kako se ovdje zarađuje. Znači imamo nekih par solucija, možete naravno da rentete referale, ali mislim ni da vam ne bi to poručio, nego je fazon malo što su skupi referali, mislim referali koji vrede su skupi baš. Da, zaboravio sam da isključim adblocker obavezno, znači ja ću vam prvo pokazati Surf Ads. Samo da rešimo ovu captchu, malo su postale komplikovanije. Submit. Znači imamo surfovanje, video oglasi, aktivni oglasi, autosurfing, short linkove. Skupi su referali, znači ovdje stvarno dobijate pouzdane referale, ali ako hoćete pouzdanog referala morate baš dosta da ga platite, tako da vam to neću pokazivati, to ako želite sami istražite. Znači evo kako se gledaju surf oglasi, znači samo idemo na ovaj open, kliknemo, sačekamo znači da ovo vreme prođe, sad ćemo znači sačekati. Ovo je vrlo dobar sajt, ja sam ovdje baš dosta satoshija, 100.000 satoshija sam zaradio na ovom sajtu. Tako da je stvarno dobar sajt i kažem, znači jedan od prvih sajtova na kome sam ja i počeo da zarađujem, znači jedan od prvih fauceta. S tim što sad postoji, znači zarada, možda birate zaradu u rubljama, meni je nekako zgodniji su mi satoshi, tako da satoshija zarađujem. Evo, znači sljedeći oglas, ja sam pogledao nešto se malo više plaćaju, znači vi možete surf for ovo je za rublje, ali rublje možete da povlačite, čini mi se samo da li beše na Payer. Da, Payer. I to se meni znači ne sviđa i onda zbog toga mislim da možete samo na Payer, samo da pogledam. Da, znači minimum without Faucet Pay iz znači 500 satoshija. Mislim, čudi me da je maksimum 30.000 satoshija, verovatno su to skorije stavili, maksimum bio 50.000 satoshija, znači ja sam pre neki dan povukao 50.000 satoshija. Tako da moguće da je neka greška, a moguće da sam ja povukao na wallet direktno, pa zbog toga nije to. Uglavnom da, evo kad izaberemo Payer, dobro, nebitno, nije ni bitno ovo, ajde pokazat ću vam u nekom od narednih klipova. Moj savjet je vam da radite ove znači, reklame za satoshije, a ne za, evo na primjer, koja je razlika, znači 0,04. Opet bolje je sa satoshije. Ovdje imate mnogo reklama i bitno je mnogo da imate dobar rating, što imate bolji rating, to će vam izlaziti bolje reklame, tako da meni nije baš neki rating, znači za dobar rating je sve barem da imate preko 100, tako da meni je 12,568 rating, tako da i nije neki rating. Druga solucija je video oglasi, ali video oglasi su samo za rublje. Imamo Active Window Surfing, to je znači da gledate oglase u ovom aktivnom, da kažem, u aktivnom tabu.
Sačekajte 10 sekundi. Kada 10 sekundi prođe, rešite captchu, znači dve iste fotografije, kliknemo i to je to, idemo dalje. Nema tu šta. I imamo autosurfing, to je znači mislim klasika, samo što evo na primjer za autosurfing nema ništa, za sad. I imamo short linkove naravno. Evo, ali short linkovi su također isto u rubljama. Malo je bez veze što je u rubljama, možda se zaradi lepo na ovom sajtu, znači vidjeli ste koliko se isplaćuje, ali bez veze što je u rubljama, šta znam, barem meni, ali eto vidjet ćemo, bit ću malo aktivniji na ovom sajtu pa ću da istražim. Uglavnom, najbolji način zarade ovdje vam je Surf Ads. Ajde, evo pokazat ću vam što se tiče marketa, ali evo, na primjer ovdje birate. Možete da birate cenu, naravno možete kupiti u rubljama i sad lupam. Imate rating, kad se registrovao, kad je posljednji put viđen, koliko je zaradio satoshima, koliko je zaradio rubljama, totalno koliko je zaradio danas i tako dalje. Tako da po tome možete da vidite. Evo, nalupam last seen, da stavim na today. Evo, znači, ovaj koji je viđen danas, ovi svi, today, evo, ajde, ovo je bolje je ovo, today earned, jer po tome dobijate vi zaradu. Evo, znači, ovaj lik koji je zaradio 244 satoshija danas, on košta 22.732 satoshija 22.732 satoshija da ga kupite. Sad, niko vama ne garantuje da će on nastaviti da zarađuje, tako da, mislim, to su ljudi, ali opet su ljudi, nisu botovi kao na, mislim, na većini sajtova. Tako da, to je to što se tiče ovog klipa. Nema tu nešto što mnogo da se kaže. Gledajte, znači da gledate reklame svaki dan, da vam rating bude što veći, da biste dobijali što više plaćene reklame. Imate link za registraciju u opisu klipa. Ako imate neke pitanja, slobodno ostavite u komentaru, ja ću vam vrlo rado objasniti i to je to.